Evo šta smo zajedno postigli za godinu dana. Plan za sistemsku borbu protiv korupcije. Zloupotreba u javnim nabavkama sada je krivično delo. Oštrije mere protiv podmićivanja. Plan za reformu pravosuđa. Započeto rasterećenje sudstva. Renovirane zgrade sudova, Kraljevo, Užice, Zaječar. Renovirali smo i specijalnu zatvorsku bolnicu, deo okružnog zatvora u Beogradu i podigli novu zgradu vaspitno-popravnog doma u Kruševcu. Dupliran je broj kancelarija za alternativne sankcije, obuke i obrazovanje osuđenika, bolje upravljanje oduzetom imovinom, poseta našim državljanima u Hagu i zahtev da izdržavaju kaznu u Srbiji, insistiranje na pravima Srbije i Srba na Kosovu i Metohiji i poseta Srbima južno od Ibra, ministarstvo dostupnije građanima, prvi put dostupni svi javni registri, bolja zaštita prava radnika, Marijin zakon, strože kazne za dela učinjena iz mržnje, veća sloboda štampe. Sve ovo smo postigli kroz dijalog i javne rasprave uz pozitivne ocene Evrope. Tako nastavljamo da radimo. Planiramo da sudovi budu dostupniji građanima, brže rešavanje starih predmeta, kraće trajanje postupaka, dalje rasterećenje pravosuđa, početak rada javnih beležnika i jednostavniju proceduru dobijanja lične karte i pasoša. Da se uspostave jasni kriterijumi za izbor sudija i tužilaca, da vrata uprave budu otvorena za građane, da pravosuđe bude nezavisno, a odgovorno, efikasno, a kvalitetno.